mu nsanganyamatsiko rero y'igitabo cya Daniyeli, Dani bisobanura ngo umucamanza, Eri bisobanura ngo Imana, Daniyeli bisobanura ngo Imana niyo ubwayo umucamanza w'ukuri. Nuvuga ngo nubwo haba guhangana ku isi kw'ikibi n'iciza, ariko Imana iri mu ruhande rw'iciza. Nebukadinezari yari afite umugambi ki mu guhindura amazina y'abari y'abasore uko ari bane b'abanyagano? Yari ingando yari yarateguye n'abakarudaya kuva kera, yari imaze igihe kirekire. Nuvuga ngo ingando yabo yari igizwe n'ibintu bitatu. Icyambere ku murongo wa 4 igice cya mbere cya Daniyeli yari igizwe n'ishuri. Igice cya kabiri c'ingando byari ibyo kurya. Bamaraga gutegura ibyo kurya by'umwami bakabitereka imbere ye. Abanyamasengesho bahamagara bico kigirwamana citwa Gibire, bagahamagara imbaraga zaco zikamanukira muri bya byo kurya. Noneho za mbaraga zagera mu byo kurya, uwo babigaburiye akangirika mu bitekerezo. Niwo mugambi bari bafite umugambi wo kugira ngo babagaburire ibyo kurya by'umwami, bahamagare mu imbaraga z'ikigirwamana ciwabo gihanagura ubwenge mu mitwe yabo bw'abaheburayo. Noneho rero bahinduke abakarudaya bifuzwa. Nukuvuga ngo amazina y'abaheburayo bayabitaga bishingikirije Imana yabo. Nk'ijambo rivuga ngo Daniyeli risobanura ngo Imana niyo mucamanza. Baravuga ngo agumye kwitwa Daniyeli, Imana niyo mucamanza, ntabwo tuzamukoresha nk'uko Imana yacu yifuza, ahubwo turasimbuza Ere, Imana ya Isirayeli, turamuha irindi zina. Nubwo Ere ari Imana yose, ariko turamwitirira iwacu, turamwita Berute Shazari, sobanura ngo igikomangoma c'Imana Beri, ubwo y'abakarudaya. Hananiya bamwita uwatoneshejwe n'Imana, niko bisobanura mu giheburayo, ariko bamwita Saduraka, bisobanura ngo umurikiwe n'Imana izuba Aku. Bafata Mishayeli, bisobanura ngo uhwanye n'Imana, bamwita Meshake, bisobanura ngo usa n'Imana Shaki. Nukuvuga ngo Shaki Vinasi, bisobanura ngo usa n'Imana y'ikigirwamana ariko c'abakarudaya. Basimbura Imana y'abaheburayo mu mazina yabo, bahashira Imana z'abakarudaya. Noneho bahamagara Azariya, bisobanura ngo Imana yaratabaye, ni Imana ya Yerusalemu yari yaratabaye itabara ubwoko bwa Isirayeli. Bamwita Abedenego, bisobanura ngo umuja w'Imana Nego cyangwa Nebo, bisobanura ngo ikigirwamana c'abakarudaya gisimbuye aho Imana yari iri mu izina rye. Ubwo wari umugambi wo kugira ngo bahanagure burundu ibitekerezo by'abaheburayo byari biri mu mitwe yabo, nk'uko barezwe bumvira Imana yabo ariyo bakurikizaga, bakure mu ibyo bitekerezo bashiremo ibitekerezo by'abakarudaya babiheshejwe n'Imana zabo. Wari umugambi wo kugira ngo mbese be kongera gutekereza nk'abaheburayo. Uvuze ngo imitwe irindwi niyi? Imitwe irindwi nuko habanje ubwami bw'Ashuri, hagakurikiraho noneho ubwami bwa Egiputa, noneho hagakurikiraho ubwami bw'i Babuloni, hagakurikiraho ubwami bwa Medi n'Abaperesi, hagakurikiraho ubwami bw'Abagiriki, hagakurikiraho ubwami bw'Abaroma ya Kaisari, hakurikiraho ubwami bwa karindwi aribwo bwami bw'Abaroma bayoborwa n'ubutegetsi bw'i Vatikani bwa Papa. Noneho ahangaha muri Daniyeli 2 basubira mu bwami bune, imitwe 3 barayireka, ariko ya mahembe 10 aza kongera kugaragarira muri ya mano 10 aribwo bwami 10 bwahanguye Roma yose. Ibuye ryamanutse rikikubita ku birenge ni Kristo. Muri Mateo 16 umurongo wa 18 Yesu yabwiye abigisha Petero ngo nawe uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzubaka itorero. Nuvuga ngo yashushanyaga ko ari yo webuye rikomeye. Ni iki cyatumye bari abasore batatu Shadraka na Meshaki na Abedenego banse kuramya igishushanyo cy'izahabu Nebukadinezari yari yakoze ni mu gishaka cya Daniyeli? Aba basore banze kubarara biturutse uko barezwe. Bari bazi rero ko kubarara ari ugusenga indi mana. Uko batojwe bakiri bato, bumva umuntu avuga ngo bubarare, bumva gusenga Imana, kuko abayuda basengaga bubaraye imbere y'Imana, ariko berekeje umutwe i Yerusalemu, kuko bashakiraga Imana mu rusengero rw'i Yerusalemu. Ahangaha rero bababwiye ngo bubarare, kandi batubarariye Imana yabo, babona ko bagiye kubatandukanya n'Imana yabo, banga kubarara. Ese inyamaswa n'ibisiga byari mu giti Nebukadineza yarose byashushanya iki? Daniyeli asobanura inzozi ku gice cya 1 umurongo wa 18 yaravuze ngo ico giti ni wowe, warakomeye, icubero cyawe kigera ku ijuru, kandi ubutware bwawe bukwira isi yose.
ziriya nyamaswa ro zahundagaraga munsi y'igicucu cy'icyo giti ni abantu, na biriya bisiga byabaga mu mashami yacu ni abantu. Abantu bose ngo batungwaga n'ibyo kurya bivuye muri icyo giti, nuvuga ngo Babuloni yatungishije amahanga. Abakize bose icyo gihe babikuye kuri Babuloni, nizo mpamvu yamenyekanye ku isi. Abatware b'intebe n'ibisonga n'abajanama bigiye inama yo kugambanira Daniyeli mu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Urumva Daniyeli yari umunyagano kandi ahabwa 1/3 cy'ubutware, kandi hari bamwe mu bajenama n'ab'intebe n'ibisonga batagira akazi gashimishije. Baravuga bati none umunyagano ni gute impunzi itanagira n'ubwene n'igihugu, itagira uburenganzira yakwinjira muri ministere mu butegetsi bw'igihugu yamara igafata 1/3 nk'abandi babiri b'Abamedi n'Abaperesi? Ni kuki? Ntabwo ari byo, ntotubyumva. Abacu barakennye, none abayuda bahaye 1/3 cy'ubwano, uvuga ngo Daniyeli abazaha akazi n'aba Yuda. Ese ubutabera bwa Dariyo bwo kwica abagore n'abana kubera abagabo bakoze icyaha buri mukuri muri 6 cya Daniyeli? Ubundi nta butabera buba mukuri. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Tamusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko umeze neza. Mu bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard, abari mu Rwanda turabasuje tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari mu Burundi yambi, abari mu biyaga bigari mwumva Ikirundi n'Ikinyarwanda, shalom shalom. Abari muri Afrika mwese mwumva Ikirundi, Ikinyarwanda, Ikinyamurenge, turabakiye kuri channel ya Gusenga everyday tubabwira ngo mu inshuti zacu za Gusenga everyday Imana ibahe umugisha. Abari muri Amerika Imana ibahe umugisha, abari muri Canada Imana ibahe umugisha. Tubashimira ko mubana natwe kumanwa na nijoro, mubana natwe mu biganiro tugenda tubagezaho. Imana ibahe umugisha, tubashimiye. Abaye mubaye nabwo tubashimiye, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha ko mubana natwe mu biganiro tugenda tubagezaho. Imana ibahe umugisha, Imana ibagure ibashikira. Abo muri Aziya mwumva Ikirundi n'Ikinyarwanda n'Ikinyamurenge, tubabwira ngo turakunda kuri Gusenga everyday kandi turabazirikana, tugenda tubona ama message yanyu kandi ni byiza. Imana ikomeze ibane natwe twese. Abari muri Australia mukurikira ibiganiro bya Gusenga everyday tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Reka rero dusuhuze pasiteri uri imbere yacu. Pasiteri uraho? Shalom shalom. Reka tunasuhuze n'umukameramani wacu. Uraho nawe? Imana iguhe umugisha. Pasiteri, nkuko cyane yitwa Gusenga, buri munsi watangira usenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbaje mu cubahiro cawe, dushaka ikuzo ryawe aha hantu nk'uko waturinze muri iri joro ryose. Twatubonye igitondo cyiza watugeneye, izina ryawe rihabwa icubahiro. Turi gusangiza bene data batwumva mu mahanga yose ijambo ryawe nk'inshingano ikomeye Yesu Kristo yasigiye abigishwa be. Mana ishobora byose, turaritse kugaragara kwawe kugira ngo ijambo rye kuba iry'umuntu ahubwo ribe ryawe, ribashe kwemeza imitima ya benshi, abari kure n'abari hafi, abari mu migabane itandukanye, bumva ijambo ryawe ribashe kubahumuriza. Abizera bahumurizwe kandi bakomezwe, abatizera bahinduke nabo bitirirwa izina ryawe, bitwa ubwoko bwawe, ishanga ryawe watoranije. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Base reka tugushimire cyane ko witabiye ubutumire bwa Gusenga everyday, kandi uri umuntu wa Gusenga everyday. Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu yakanze subscribe cyangwa yakoze sabone, tuvuga ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu ufata ibiganiro byacu akabisharinga cyangwa akabipartage cyangwa akabigeza ku nshuti yiwe. Imana iguhe umugisha. Nawe ushobora kuba ubwa mbere ugeze kuri Gusenga everyday, tugusaba ukanda subscribe, gukora sabone cyangwa gufata bino biganiro byacu ukaza ubigeza ku bandi. Imana ibahe umugisha. Pasiteri rero, uyu munsi hari ibibazo byinshi abantu bibaza kuri iki gitabo cya Daniyeli, kuko turi mu bihe bya nyuma. Hari ibibazo rero twateganije dushaka kubaza. Ese pasiteri, tubwire isanganyamatsiko y'igitabo cya Daniyeli. Ubundi ubutumwa buri mu gitabo cya Daniyeli bunabumbiye no mu izina rye. Ariko kuva Adamu na Eva bakora icyaha, habaye intambara hagati y'ikibi n'icyiza. Nuvuga ngo niyo bita intambara ikomeye hagati y'ikibi n'icyiza. Abera b'Imana bazatotezwa, ariko kunesha guheruka kuzaba uko Imana n'abayo. Hariya mu byahishuwe ibice 20:10 niho havuga ngo nyuma y'umuzuko w'abanyabyaha haravuga ngo bazahaguruka bategura urugamba rwo gutera umurwa wera. Ariko angaje ijambo ry'Imana riravuga ngo umuriro uzava mu ijuru batwike, ngo kandi Satani wabayobyaga ngo ajugunye muri ya nyanja yakumuriro n'amazuku irimo wa muhanuzi na ya nyamaswa, aho bazababazwa iteka ryose. Icyo gihe ni urugamba ruzaba rushize.
hariya mu Byahishuwe 22 rero umurongo wa 10 ravuga ngo ijwi rizaba rimaze kuvuga ngo birarangiye, uwanduye mu mutima nagumye yandure, ariko wera nagumye yere. Iyo ntambara nibwo izasoza, ariko iciza kizanesha ikibi. Nuvuga ngo kunesha kuzaba kw'Imana n'abayo. Mu nsanganyamatsiko rero y'igitabo ca Daniel, Dani bisobanura ngo umucamanza, Eri bisobanura ngo Imana, Daniel bisobanura ngo Imana niyo ubwayo umucamanza w'ukuri. Nuvuga ngo nubwo haba guhangana ku isi kw'ikibi n'iciza, ariko Imana iri mu ruhande rw'iciza. Nuvuga ngo iherezo iciza kizanesha, kandi ikibi gisibangane iteka ryose. Niyo insanganyamatsiko y'ubutumwa bwiza bw'igitabo ca Daniel. Pastor wakoze ikibazo cya kabiri dusomye mu gice cya mbere cya Daniel. Ese ko tubona Nebukadinezari yari afite ese Nebukadinezari yari afite umugambi ki mu guhindura amazina y'abari y'abasore uko ari bane babanyagana? Yari ingando yari yarateguye n'abakarudaya kuva kera, yari imaze igihe kirekire. Nuvuga ngo ingando yabo yari igizwe n'ibintu bitatu. Icyambere ku murongo wa 4 igice cya mbere cya Daniel yari igizwe n'ishuri. Bagombye kunyura mu shuri y'imyaka 3 bakabigisha ubwenge bw'abakarudaya kugira ngo basibanganye burundu ibitekerezo bya ba Daniel, kuko bari abaheburayo bafite Imana yabo, kugira ngo babone uko binjizamo imbaraga z'ibigirwamana byabo. Iyo nico cyari igice cya mbere cy'ingando. Igice cya kabiri cy'ingando byari ibyo kurya. Bamaraga gutegura ibyo kurya by'umwami bakabitereka imbere ye. Abanyamasengesho bahamagara bico kigirwamana citwa Gibire, bagahamagara imbaraga zaco zikamanukira muri bya byo kurya. Noneho za mbaraga zagera mu byo kurya, uwo babigaburiye akangirika mu bitekerezo. Niwo mugambi bari bafite umugambi wo kugira ngo babagaburire ibyo kurya by'umwami, bahamagariyemo imbaraga z'ikigirwamana ciwabo gihanagura ubwenge mu mitwe yabo bw'abaheburayo. Noneho rero bahinduke abakarudaya bifuzwa. Ikindi gice cya gatatu c'ingando yari amazina. Nukuvuga ngo amazina y'abaheburayo bayabitaga bishingikirije Imana yabo. Nk'ijambo rivuga ngo Daniel risobanura ngo Imana niyo mucamanza. Baravuga ngo agumye kwitwa Daniel, Imana niyo mucamanza, ntabwo tuzamukoresha nk'uko Imana yacu yifuza, ahubwo turasimbuza Ere, Imana ya Isirayeli, turamuha irindi zina. Nubwo Ere ari Imana yose, ariko turamwitirira iwacu, turamwita Berute Shazari, bisobanura ngo igikomangoma c'Imana Beri, ubwo y'abakarudaya. Noneho Hananiya bamwita uwatoneshejwe n'Imana, niko bisobanura mu Giheburayo, ariko bamwita Saduraka, bisobanura ngo umurikiwe n'Imana izuba Aku. Ubwo cyari kigirwamana c'abakarudaya gisimbura noneho izina ryo bangu watoneshejwe n'Imana muri Hananiya. Bafata Mishayeli, bisobanura ngo uhwanye n'Imana, bamwita Meshake, bisobanura ngo usa n'Imana. Shaki nukuvuga ngo Shaki. Vinasi bisobanura ngo usa n'Imana y'ikigirwamana ariko c'abakarudaya. Basimbura Imana y'abaheburayo mu mazina yabo, bahashira Imana z'abakarudaya, ugahinduka noneho usa n'Imana Shaki, Vinasi. Noneho bahamagara Azariya, bisobanura ngo Imana yaratabaye, ni Imana ya Yerusalemu yari yaratabaye itabara ubwoko bwa Isirayeli. Bamwita Abedenego, bisobanura ngo umuja w'Imana Nego cyangwa Nebo, bisobanura ngo ikigirwamana c'abakarudaya gisimbuye aho Imana yari iri mu izina rye. Ubwo wari umugambi wo kugira ngo bahanagure burundu ibitekerezo by'abaheburayo byari biri mu mitwe yabo, nk'uko barezwe bumvira Imana yabo ariyo bakurikizaga, bakure mu ibyo bitekerezo bashiremo ibitekerezo by'abakarudaya babiheshejwe n'Imana zabo. Nizo mpamvu Bere naco cari kigirwamana c'abakarudaya, noneho Aku cari kigirwamana c'abakarudaya, Shaki cari kigirwamana c'abakarudaya, noneho Nego cari kigirwamana c'abakarudaya. Bafite n'ikindi cyitwa Nebo, ariko bari bafite n'ibindi byinshi, ariko izo mana zabo zari ingenzi kugira ngo zisimbure ikigirwa Imana y'i Yerusalemu yari mu bitekerezo by'abaheburayo. Wari umugambi wo kugira ngo mbese be kongera gutekereza nk'abaheburayo. Nizo mpamvu bagombye kubashira mu ishuri. Kubashira mu ishuri ni ukubahanagura ibibarimo,
kubagaburira ni ukugira ngo uwo mwuka wa gibiri ubashe kubakuramo ubwenge bw'Imana nyakuri. Noneho iraca gatatu citwa amazina, izina ryo muntu. Iyo babaga bakwisa izina baravuga ngo rizakomaho, noneho bakarishiraho ikigirwamana c'abakarudaya kugira ngo yigishwe naco, bwa bwenge yigishijwe mu baheburayo buhinduke, ubwe buhinduke ari ubw'abakarudaya babakoreshe. Ni wari umugambi wo kwita abo basore amazina. Bari bane rero, bose babahindurira amazina rimwe. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo Daniel bamwita Beluteshazari, Hananiya bamwita Saduraka, Mishayeli bamwita Meshaki, noneho Azariya bamwita Abedenego. Ihindura rya mbere riri ku gice cya mbere umurongo wa 4, irya kabiri ku gice cya mbere umurongo wa 5, irya gatatu riri ku gice cya mbere umurongo waho wa 7. Wari umugambi wo kubarema abakarudaya bemewe mu gihugu cyabo ngo babakoreshe. Urakoze pastor. Ikibazo cya gatatu, igishushanyo Nebukadinezari yarose abona gikozwe mu mabuye y'agaciro atandukanye cyasobanura iki? Bakizanye mu buryo bw'igishushanyo ariko kivuga ingoma uko zagiye zikurikirana zihanguka. Ingoma zakurikiranye zihanguka zari nyinshi, ariko izivuga muri iki gishushanyo ni ingoma enye. Nubwo mbere y'izo ngoma habaye izindi ngoma, iyo tuvuga ku mitwe 7 yo mu byahishuwe igice cya 13, iyo nyamaswa nabonye yari ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Biragaragara ko ubu bwami bune bwabanjirijwe n'ubundi bwami, ariko ubwami bwa mbere buvugwa aha ngaha ni abakarudaya ariyo Babuloni, ubwa kabiri ni abamede n'abaperesi, ubwa gatatu ni abagiriki, ubwa kane ni abaroma. Nizo mpamvu ubu bwami uko bwarutanwe mu cubahiro, bwarutanwe no gukomera buturutse hasi, nuvuga ngo izahabu ihenda kurusha ifeza, ifeza ihenda kurusha umuringa, umuringa uhenda kurusha icuma, ariko icuma gikomera kurusha umuringa, umuringa ukomera kurusha ifeza, ifeza ikomera kurusha izahabu mu buryo bwo kwinyiganyiza. Ahangaha rero ubwami bw'i Babuloni bwabaye ubwami bw'ubwiza kuko bwazamuye icubahiro cabwo bugera ku ijuru, babwita ifeza. Niyo noneho cyasa izahabu yasobanuraga Babuloni. Haza noneho ubwami bwa kabiri bwa Medi n'abaperesi bwashushanyaga ifeza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo igituza n'amaboko ni ifeza. Noneho ni ubwami bw'abamede n'abaperesi. Ubwami bw'abagiriki ni inda n'ibibero byashushanyaga umuringa n'abagiriki mu gihe cya Alexandre. Noneho rero i Roma bwari ubwami bukomeye bwa kane, bwari bukomeye kuko bwari icyuma, uretse ko hasi ku birenge igice kimwe cyari ibyuma, ikindi gicari ibumba. Ubwo byashushanyaga ko nyuma yo guhangurwa k'ubwami bw'i Roma abantu batazongera kumvikana, kuko niyo habaye amacakubiri hagati y'ubwami bw'i Roma y'Iburengerazuba n'i Roma y'Iburasirazuba. Roma imaze guhangurwa n'abami 10 bayigometseho ariyo mano 10. Nizo mpamvu byagaragaye ko ubwami bw'i Roma nyuma yabwo abantu batazongera guhura, nk'uko ibumba ritafatana n'icuma. Ntabwo wafata ibumba ngo rihome ku cuma ngo bikomere, niko na nyuma yo guhanguka k'ubwami bw'i Roma abo bami batongeye kumvikana ngo bubake ubwami bumwe. Ubwo nuvuga ngo ubwami bukomeye bwaherutse n'ubwami bw'i Roma. Icyo gishushanyo rero cyerekanaga ko nubwo umuntu yakwikuza akagera ku ijuru, kugera ku ijuru bisobanura ngo kwigeranya n'Imana, ariko ihereza arahanguka. Abamedi n'abaperesi bahangura abakarudaya, abagiriki bahangura abamede n'abaperesi, abaroma bahangura abagiriki. Ni ukuvuga ngo mu gihe cya Belushazari niho abakarudaya bahanguwe baratsindwa, noneho abamedi n'abaperesi baja ku ngoma bakurwaho n'abagiriki, abaroma babakuraho. Noneho ya ngoma ya kane bihinduka ubwami bw'i Roma. Haba izahabu, haba ifeza, haba umuringa, haba n'ibyuma. Nuvuga ngo haba Babuloni, haba Medi Peresi, haba n'abagiriki, haba n'i Roma. Icyo gishushanyo rero cyari gikozwe mu mabuye ane y'agaciro atandukanye, cyashushanyaga ubwami bune butandukanye nk'uko byanditswe muri Daniel igice cya 7 umurongo wa 2 ngo mbona imiyaga 4 iturutse mu birere bitandukanye by'isi. Byashushanyaga ko ubwo bwami bune bwari budahuje imiyoborere. Buri bwami bwagiraga imiyoborere yabyo, ubutabera bwabyo. Bisobanura ngo imiyaga 4 iturutse mu birere bitandukanye. Pastor ikintu waruvuze ngo mu byashuri waruvuze ngo imitwe
uvuze ngo imitwe irindwi niyi imitwe irindwi nuko habanje ubwami bw'Ashuri hagakurikiraho noneho ubwami bwa Egiputa noneho hagakurikiraho ubwami bw'i Babuloni hagakurikiraho ubwami bwa Medi n'Abaperesi hagakurikiraho ubwami bw'Abagiriki hagakurikiraho ubwami bw'Abaroma ya Kayisari hakurikiraho ubwami bwa karindwi aribwo bwami bw'Abaroma bayoborwa n'ubutegetsi bw'i Vatikani bwa Papa nibwo bwari ubwa karindwi niyo imitwe irindwi yavugwaga aho ngaho none aha ngaha muri Daniel 2 basubira mu bwami bune imitwe 3 barayireka ariko ya mahembe 10 aza kongera kugaragarira muri ya mano 10 aribwo bwami 10 bwahanguye Roma yose. Urakoze pastor muri gice cya kabiri cya Daniel ese ibuye ryaje rikikubita ku birenge by'ivyuma n'ibumba ryari rivuye hehe ryasobanura iki? Ibuye ryamanutse rikikubita ku birenge ni Kristo wahanurwaga muri Mateo 16:18 Yesu yabwiye abigisha Petero ngo nawe uri Petero kandi kuri urwo rutare nzubaka itorero nubango yashushanyaga ko ari yo webuye rikomeye kandi byakoze n'intumwa 4:11 haravuga ngo Yesu ni webuye ryahinywe namwe abubatsi kandi ryo ryahindutse irikomeza imfuruka ni ibuye rya Kristo yashushanyaga iryo buye. Hariya rero iryo buye ryanditswe muri Daniel gice cya 2:34 havuga ngo iryo buye riraza ariko muri komantere haravuga ngo ryari riturutse mu ijuru ryikubita ku birenge by'ibyuma n'ibumba biramenagurika noneho ku murongo wa 44 bavuga ngo hazimika ubundi bwami niho tugiye gusoma haravuga ngo nuko ku ngoma zabo bambi Imana yo mu ijuru nicyo cyagaragaze ko iryo buye ryaturutse mu ijuru izimuka ubundi bwami butazarembuka iteka ryose kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shanga ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho kandi buzahoraho iteka ryose. Ariko uko ryamanutse kuri 34 haravuga ngo urabyitegereza ugezaho ibuye ryaziye ritarimbuye n'intoke z'umuntu rikubita ku birenge by'icyo gishushanyo cy'ibyuma n'ibumba rirabimenagura nuko icuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu herako biramenagurika bimenagurikira rimwe bihinduka nk'umurama waho bahurira muci butumurwa n'umuyaga ntibyagira ishikizo maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi riba rinini riragara rirangiza isi yose. Ubwo ni Yesu uzaba umutware w'isi yose ubwami bwose bumaze guhanguka. Yasobanura iki? Byasobanuraga ko ingoma zose uko zakomera kose ariko zizagira iherezo Yesu Kristo niwe uzimika ingoma izahoraho nicyo byasobanuraga. Nukuvuga ngo izi ngoma tuzi ibihugu bituma bikomakomeza ingoma zose zo kwisi kuko nta bwami buzaba kwisi buzakomera nk'ubwami bw'i Roma bwamaze imyaka 530 kuko barantsinze Abagiriki igice cya mbere mu 168 bamaze kutsinda igice kimwe muri 63 barangiza gufata Roma burundu ubwo dufata imyaka 476 ubwami bw'i Roma bwamaze tukongeraho 63 ya mbere ya Yesu bari gutsinda Generale Pompe noneho igihe cya Generale Pompe ari gutsinda Abagiriki ubwo turayongeranya tubona imyaka hafi 530 ubwami bwamaze kandi bukomeye butegeka isi. Ubwo rero ubwa Yesu nibwo bwonyine buzabaho butazahangurwa butazasimburwa n'irindi shanga kandi buzahoraho iteka ryose niko hano byanditse. Urakoze pastor muri iki gishanga cya Daniel ni kuki Nebukadineza yeretswe umwana w'Imana kandi adakomoka mu bwoko bw'Imana? Nebukadinezari ni inzira y'itumanaho ni inzira y'itumanaho iyo nzira y'itumanaho abapagani n'abakristo barakoreshwa. Inzira y'itumanaho ntisaba gukizwa ahubwo ni inzira y'itumanaho hagati y'Imana n'abantu bose muri rusange. Abapagani barabonekerwa n'abakristo bakabonekerwa
abapagani barerekwa n'abakristo bakerekwa, abapagani bararota n'abakristo bakarota, abapagani barahanura n'abakristo bagahanura. Ariko ubuhanuzi bw'abapagani nibwo bavuga muri Yesaya ibice 30 umurongo hariya wa 10 nda Samweli ya mbere igice cya 9 umurongo wa 9 n'umurongo wa 18. Abo ntibabita bahanuza, ahubwo babita babamenya. Bamenya rose ngombwa ngo umukristo, ahubwo n'uw'Imana inyurizamo ubutumwa kugira ngo abigeze ku bwoko bwe. Kandi Imana ishobora kohereza ubutumwa buturutse kuri yo, ishaka kubwohereza ubwoko bwayo ikabicisha mu munyamahanga cyangwa mu pagani kugira ngo abisirayeli bamenye ko Imana itangaje, kikaba ikimenyetso c'abanze kwizera. Ahangaha rero ubuhanuzi bushobora guca mu bapagani no mu bakristo. Ku bapagani bukitwa bamenya, noneho hakaba amandiko adasobanutse, hakaba ikimenyetso n'igitangaza. Ku bapagani no ku bakristo hakaba no guhishurirwa ku bapagani no ku bakristo n'inzira z'itumanaho. Nebukadineza rero ntabwo yabonye umwana w'Imana kuko abayuda babuze, bari kumwe nawe. Ariko Imana ishaka kwerekana ikimenyetso kugira ngo kibe ikimenyetso c'abanga kwizera mu gihugu c'abakarudaya, ibinyuza muri Nebukadineza ngo abyerekwa abantu batangara. Nizo mpamvu usomye na Nehemiya igice ca mbere na Ezira igice ca mbere umurongo waho wa 2 havuga ukuntu Kuro yeretswe. Noneho muri Yesaya 45 umurongo wa mbere kugeza kwa 5 Imana imuhagurukiriza kumusega amavuta kugira ngo imukoreshe muneshesha amahanga. Si uko yarabaye umwizera, ahubwo cabaye igikoresho c'Imana. Imana ishaka kunyuza mu bushake bwayo kugira ngo ibugeze ku bwoko bwayo. Ni inzira z'itumanaho. Ubwo ari abantu bari gutangara batese Nebukadineza arasenga, ni gute yakwerekwa tukabyemera? Ariko Imana irabikora. N'abapagani rimwe na rimwe bahanurira abakristo iyo bari mu itsinda rya bamenya. Urakoze pastor. Ni iki cyatumye bari abasore batatu Shadraka na Meshaki na Abednego banse kuramya igishushanyo cy'izahabu Nebukadinezari yari yakoze ni muri Shagatu cya Daniel? Ntabwo aba basore banze kubarara biturutse uko barezwe. Usomye mu gutegeka kwa 2 ibice ni 6, gutegeka kwa 2 ibice 6 umurongo waho nuwa 6 wala haravuga hati, aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe, uje ugira umwete wo kwigisha abana bawe, uje uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse, uyahambire ku kuboko kwawe, akubere ikimenyetso, uyashire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe, uyandike ku nkomanizo z'inzu yawe no ku myugariro no ku byugarira byawe. Aba basore bari bararezwe neza kandi bari barigishijwe n'ababyeyi babo nk'uko amategeko yabo yari ameze ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Bari bazi rero ko kubarara ari ugusenga indi mana. Uko batojwe bakiri bato, bumva umuntu avuga ngo bubarare, bumva gusenga Imana kuko abayuda basengaga bubaraye imbere y'Imana, ariko berekeje umutwe i Yerusalemu kuko bashakiraga Imana mu rusengero rw'i Yerusalemu. Ahangaha rero bababwiye ngo bubarare kandi batubarariye Imana yabo, babona ko bagiye kubatandukanya n'Imana yabo, banga kubarara. Nizo mpamvu bavuze ngo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza amaboko yawe Nyagasani, kandi naho itadukiza ntabwo turi buramye igishushanyo waremye cyangwa gukorera imana zawe. Ahangaha Nebukadineza yaramaze kubagira ngo nimwubarara biraba byiza, ariko nimutubarara murajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Abasore b'abakiranutsi baravuga ngo nta mpamvu yatuma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana kandi kadukiza amaboko yawe Nyagasani, ariko naho itadukiza ntabwo turi bubarare ngo turamye igishushanyo waremye cyangwa dukorera imana zawe. Ahangaha bari bararezwe bubaha Imana i Yerusalemu, bigishwe n'ababyeyi babo, babona ko hagiye kuba impinduka, bababwiye kongera kubarara. Nizo mpamvu banze kubarara, barashikama baguma ku Mana yabo. Urakoze pastor. Ni uko Nebukadinezari yagiye mu ishamba kurisha, abamurindaga ntibamubuze muri Shakane cya Daniel. Niyo tugeze habaga indwara yitwa zoantropika.
cyangwa boantropika, ruvuga ngo indwara yitwa zoantropika ni indwara urwara umutima wa kimuntu ukakuva mu gasigarano w'inyamaswa, naho boantropika umutima ukakuvamo wa kimuntu ugasigarana umutima w'inka cyangwa se w'inka irisha. Ubwo rero Imana imaze kumuca yagize umutima w'inyamaswa. Ibisumizi rero bitaga abajepe b'abami b'ico gihe ntabwo bari bashinzwe kurogoya umugambi we, ntibari bashinzwe kumugira inama, bari bashinzwe kumurinda. Bo bakoze ico bakoze. Muri komantere y'igitabo ca Daniel kuri gice ca 4 bivuga ko atangiye kugenda baramuherekeje, ariko byari ngombwa ngo bemere kunyura hanyuze, sibo bamutegekaga hanyuze, bari bashinzwe kumurinda ariko badashinzwe kumuvuguruza. Aho yanyuze hose niho banyuze, aho yanyuze hose niho banyuze, aho yanyuze hose niho banyuze. Noneho bageze mu ishamba atangiye kurisha bagira ubwato, ubwo atangiye kurya ibyatsi ararya n'abantu, nibwo bagarutse, ariko ntabwo kumuvuguruza byari mu nshingano zabo. Yari afite abajenama mu kigo c'ibwami, ariko abamurindaga batumaga haguruka bari abajepe. Abajepe rero ntabashinzwe kugira umwami inama, oya, bashinzwe kumurinda. Decision rero umugambi yafashaga haguruka ngo aragiye, bo ico bari bashinzwe ni ukumuherekeza kumurinda ngo adahutara gusa. Ariko ahaje hose nabo bahaje, haba mu mazi naho bahaje, haba mu ishamba naho bahaje, ndetse haba no mu muriro bari bashinzwe kumurinda haranyura hose. Bageze mu ishamba ratangiye kurisha bagira ubwango arabarya baragaruka. Nukuvuga ngo abajenama benshi ntibabimenye, baje kubimenya nyuma, ariko abaturage be ntibamenye ko yarishije imyaka 7 kuko ntibabibabwiye kuko batari babisobanukiwe. Ahangaha rero icatumye batamubwira ngo mwami wija kurisha nuko bitari mu nshingano zawo, ahubwo byari mu nshingano z'abajenama bavuga baganira n'igihe bakoze inteko y'inama y'igihugu, ariko abo kumurinda ngo adahutara nico bashinzwe gusa. Kubera ko batamusimbiye muri iyo myaka yose, bamaze iyo myaka igera kuri 7 kandi nta nama ntaki ntibamusimbiye. Umwami yimikwa n'abaturage, nukuvuga ngo kuko yagiye batabizi bagize ngo ari kuruhuka ari mu nzu, kandi mu kigo c'ibwami harimo za jaride. Yagombaga rero gusohoka akaja muri jaride agasubira mu cumba cye, uwazagiwe n'uwo yahamagaraga gusa. Abaturage be kuko umwami yimikwa n'abaturage ntibari babinabizi. Uwo mwami yari kwiyimika se, bari kumubaza ngo none ko wimitse tukaba tutazi urupfu rwa Nebukadineza yagiye he? Barategereza. Igihe azavira mu nzu amaze kuruhuka azabavugisha. Abavugisha avuye mu shamba, benshi bagira ngo avuye mu nzu. Imyaka 7 irangiye. Kandi hari ijambo ry'Imana riravuga ngo agatima kamugarukamo. Hano muri Daniel 4 agatima k'umuntu kaba karagarutse, we wenyine abona ko ari umuntu uri kurisha aragaruka. Ikibazo cya nyuma pasteur, nyuma y'ibyo mu gice cya 4 tugiye kurangiza muri cya 4 cya Daniel, nyuma y'ibyo nubuhe butumwa, nyuma y'ibyo nubuhe butumwa bwiza Daniel yagejeje kuri Nebukadinezari ngo yihane? Hari ubutumwa bwiza bukomeye muri Daniel igice cya 4 umurongo wa 24 yamugeje. Yaravuze ngo mwami kwishira hejuru wawe kurarambiranye, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, umurongo wa 24, kandi ibicumuro byawe ubikuzeho babarira abakene. Nuvuga ngo kuzaho ibyaha byawe gukiranuka no ibicumuro byawe byose ubikuzeho kubabarira abakene, niho uzagubwa neza kandi nibuzemerwa n'Imana. N'ubutumwa bwiza bwahabwa abantu bose, gukuzaho ibyaha gukiranuka, kandi umuntu wese ukorera Imana akagirira impuhwe abakene, ico gihe gukiranuka kuba kuri muri we. Ico gihe n'ubutumwa bwiza bwabwirwa buri muntu wese kugirira impuhwe abakene. N'ubutumwa budasigara mu butumwa bwose bubaho. Ese inyamaswa n'ibisiga byari mu giti Nebukadineza yarose byashushanya iki? Daniel asobanura inzozi ku gice cya 4 umurongo wa 18 yaravuze ngo ico giti ni wowe. Yego. Ico giti ni wowe. Carakuze ngo ubushori bw'ico giti bugera kwijuru. None ku gice cya umurongo wa 19 aravuga ngo nawe icubahiro cawe warakomeye, icubahiro cyawe kigera kwijuru, kandi ubutware bwawe bukwira isi yose. Ahangaha rero Babuloni yateye imbere cyane, irakomera, iramenyekana mu mahanga yose, ku buryo ubucuruzi bwayo bwatungishije amahanga y'isi yose. Abashakaga kurangura byari bimeze nk'i Dubai ya none. Umuntu wese utararanguriraga i Babuloni
ni ukuvuga ngo yabaga ari hasi, ariko abacuruzi bakomeye Babuloni niyo yabatungishije. Ziriya nyamaswa rero zahundagaraga munsi y'igicucu cy'icyo giti ni abantu, na biriya bisiga byabaga mu mashami yacu ni abantu. Abantu bose ngo batungwaga n'ibyo kurya bivuye muri icyo giti, ni ukuvuga ngo Babuloni yatungishije amahanga. Abakize bose icyo gihe babikuye kuri Babuloni, nizo mpamvu yamenyekanye ku isi. Ubwo biriya nyamaswa zahundagaraga munsi y'igicucu ni abantu, na biriya bisiga byabaga mu mashami yacu ni abari batunzwe naco, kandi icyo giti cyashushanyaga Nebukadinezari. Ubwo gutera imbere kw'i Babuloni kwatungishije amahanga nico bashatse kuvuga. Abantu bose rero bahabonera ubutunzi, barahakomerera, niko gutungwa naco. Turabona ubwami bwa Babuloni bwarangiranye na Belushazari. Ese Daniyeli yakoranye n'abami bangahe? Daniyeli kuva muri 605 banyagwa muri komantere amateka ya Daniyeli yari afite imyaka 18 muri 605. Ni ukuvuga ngo yaba yaravutse muri 623 kuko muri 605 babaraga bamanuka yari afite imyaka 18. Aha ngaha cyari igihe cya Nebukadinezari. Daniyeli rero baza abami bakoze ari umuhanuzi ari Babuloni bari 9. Umwami wa mbere ni Nebukadinezari wabanyazi, aza gusimburwa na Evile Merodaki arayobora mu gihe cya Daniyeli. Asimburwa na Nerigirisari arayobora mu gihe cya Daniyeli. Asimburwa na Rabashe Mariduki arayobora mu gihe cya Daniyeli. Rabashe Mariduki asimburwa na Nabonidi arayobora mu gihe cya Daniyeli. Nabonide rero asa gukurikirwa na Belushazari aho Babuloni yacuriye igihe. Ubwo ruvango Belushazari y'umwami wa 6 kuri Nebukadinezari, hagati hagiye haca abandi bami, ariko kuko bamaze igihe kigufi ntabwo Bibiliya yabashe kwandika amazina yabo uretse Mariduki ahantu hamwe. Noneho rero na Evile Merodaki arimo muri Yesaya 39. Noneho rero ubwami bw'i Babuloni bumaze guhirima, Daniyeli akorana na Kuro, akorana na Kambizi, akorana na Dariyo. Ariko muri 547 niho abaperesi n'abamedi bafashe igice kimwe cya Babuloni. Kuro ari ubihagarariye ariko bataratangaza ubwami. Noneho muri 539 bafata igice cya kabiri, ni ukuvuga ngo ariyo ya mikaka 3 yari mu kanwa k'idubu. Umukaka wa mbere wari Empire Lidi, umukaka wa kabiri yari Babuloni, umukaka wa gatatu yari Egiputa. Ni ukuvuga ngo muri 525 niho igice cya gatatu cyafashwe bashiraho Dariyo. Ni ukuvuga ngo Daniyeli akorana na Kuro, Daniyeli akorana na Kambize, Daniyeli akorana na Dariyo. Ubwo noneho rero uwa mbere ni Nebukadinezari, uwa kabiri ni Evile Merodaki, uwa gatatu ni Nerigirisari, uwa kane ni Rabashe Mariduki, uwa gatanu ni Nabonide, uwa gatandatu ni Belushazari, uwa karindwi ni Kuro, uwa munani ni Kambize, uwa 9 ni Dariyo. Ni ukuvuga ngo yakoranye n'abami 9 ariko 3 mu gihe cy'ubwami bw'abamedi n'abaperesi. Noneho rero gusoza ubwami bw'i Babuloni bw'abakarudaya cyari igihe cya Belushazari. N'abami 9. Aha, ni iki cyatumye Imana irakarira cyane Belushazari ikandika kurusika? Byagaragaye ko habaye gukerensa kw'ijambo ry'Imana. Igice cya 5 cya Daniyeli byagaragaye ko bya bikombe byari mu nzu y'Imana Nebukadinezari yazanye, nawe ubwe kubwo gutekereza gukomera kw'Imana no kumenya imbaraga zayo yarabitinye, arabibika ndetse arabiproteje abishira ahantu heza. Biragaragara ko hari yereko yende yagize ko bishobora kuzasubiraho, nta ubizi, kuko abayuda bari gutahuka bava i Babuloni biri tugira ko babigaruye. Ariko Belushazari amaze gusogongera ku musawa vino igice cya 5 ku murongo wa 1 kugeza ku 6, amaze gusogongera nezerewe, aravuga ati muzane na bya bikombe data yanyaze. Nuvuga ngo yamwitaga se kuko yaramukomokaho, ariko ntiyari se bwite ahubwo yarakomoka mu rubyaro rwe. Bya bikombe data yanyaze mubizane hano abantu bakwirwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo arabikoresha n'abajenama be n'ab'intebe ngo n'abagore be n'inshoreke. Noneho bya nko gukerensa bibabaza Imana cyane. Urafata ibikombe byabaye mu nzu y'Imana ubikoreshe n'abagore bawe n'inshoreke zawe n'abagaragu bawe, nagasuzuguro. Habayemo gukerensa ari Imana ubwayo irarakara, kandi irakariye Babuloni. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nyuma y'ibyo birori niho Belushazari yishwe.
kuko burya bakoze ibirori abamedi n'abaperesi bararangije kugotumurwa nuvuga ngo ikiganza canditse ku rusika biri hafi kugira ngo ubwami buhanguke ko bwaherukiye kuri Berushazari. Imana rero kugira ngo ikure ubutegetsi bw'abakarudeya burundu yababajwe n'ugukerenza gukoresha ibikombe by'Uwiteka byakoraga mu nzi yayo, akabiha indaya, akabiha abagore, akabiha abagaragu ntibatinye. Kandi Nebukadineza yagize icubahiro kiruta icya Berushazari ariko arabitinya. Imana rero arakara iravuga ati nagasuzuguro uravaho uyu munsi wa none. Niho yabonye ikiganza c'umuntu kitariho umuntu ariko candika ku kisika ngo meni tekere ufrazini. Nuwangu ijambo ry'Imana ravuga ngo imyana yabaze imyaka umaze ku ngoma ishiraho iherezo kandi wapimye mu gipimo usangwa udashitse. None ubwami bwawe buranyazwe mu buhanuzi bw'inyandiko ugiye guhabwa abamedi n'abaperesi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iryo joro aricwa. Wakoze pase ni byiza ko umuhanuzi agurisha impano mu mafaranga. Nabyo ni ugukerensa kuko usomye muri Daniel igice cya 5 umurongo wa 15 kugeza kwa 17 inyandiko imaze kunanira abanyabwenge bose bamaze kumurangira ko Daniel abasha kwisobanura. Umwami Berushaza yaramubwiye ati nubasha gusoma inyandiko ukambwira impamvu zayo ukampa ubusobanuro bwayo ndagukuza cyane, uzambika umwenda w'umuhengeri kandi wambara umukufe w'izahabu mu ijosi ryawe kandi uzaba umwami wa gatatu mu bwami. Ariko Daniel kuko yarazi agaciro cy'impano z'Imana kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo twahereye ubusa dutangira ubusa, yaravuze ngo impano zawe uzigumanire kandi ingororano zawe uzihundi. Ndasoma inyandiko nkubwiye n'impamvu yayo. Ntabwo Daniel gushikira ibyo bintu byari ikibazo, nuko yarangije kumva ko Berushazari yashize mu giciro. Ariko iyo Berushazari aceceka akareka Daniel agahanura agasobanura inyandiko agatanga ubutumwa buri muri iyo nyandiko, ibyo yari kumuha byose nubwo yari kubishikira ntabwo byari kubicaho. Nukuvuga ngo umuntu ufite impano ntabwo yemeye gushira mu giciro, ariko impano hawe arayishikira. Ariko mutaciriranwe ngo ko naguha sengeye ugakira nkaba mfite impano yo gusengera abarwayi urampa ngahe, none ko naguhanure bigasohora ukande kugaceceka ntugire icumba. Ico ni cimanda yanga. Ariko ucecetse ukavuga uti fata transport ntuvuge ngo kubera wampanuriye naratekereje. Ubwo ico gihe watekerezaga washiraga mu giciro. Iyo ushize mu giciro impano y'Imana uburi gukerensa. Mu byakozwe n'intumwa igice cyaho ca 8 umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 20 intumwa zagiye i Samariya zari zumvise ko i Samariya bakiri ijambo ry'Imana, ariko bagezeyo ngo basanga batarabatizwa mu mwuka wera, babarambika ibiganza bahabwa umwuka wera. None bamaze guhabwa umwuka wera umukonikoni witwa Simoni agira ishari, aravuga ati none mfite amafaranga ico ntagira n'impano, ariko mbahaye amafaranga nanjye mukampa kuri iyo mpano kugira ngo abo nzarambika ibiganza bahabwa umwuka wera. Ntabwo mwambabarira mukabyemera. Petero abangura agapfana ifeza zawe, wibwiye ko impano y'Imana ishira mu giciro c'ifeza? Nta mugabane habe n'urutabe ufite muri ibyo kuko umutima udatunganiye Imana. Ico Simoni yakerencejeho nuko yavuze ngo baciriranwe, ariko umuntu ufite impano kumuha kado nta kibazo. Nakoze pastor ni kuki abatware b'intebe n'ibisonga n'abajanama bigiye inama yo kugambanira Daniel mu bwami bw'abamedi n'abaperesi? Urumva Daniel yari umunyagano kandi ahabwa kimwe cya gatatu c'ubutware, kandi hari bamwe mu bajenama n'ab'intebe n'ibisonga batagira akazi gashimishije. Baravuga bati none umunyagano ni gute impunzi itanagira n'ubwe n'igihugu itagira uburenganzira yakwinjira muri ministere mu butegetsi bw'igihugu yamari gafata kimwe cya gatatu nk'abandi babiri b'abamedi n'abaperesi? Ni kuki? Ntabwo ari byo nto tubyumva. Abacu barakennye, none abayuda bahaye kimwe cya gatatu c'ubwanu uvuga ngo Daniel abazaha akazi n'abayuda kuko ari bo bene wabo. Barababara barabika inzika barakomereka, ariko kuko yari intoni kuri Dariyo bashakisha uko bazamugenza birabananira. Bashaka impamvu yica bamurega kuri Dariyo birabananira. Niho bambungutse igitekerezo baravuga ati nyaguhoraho amategeko y'abamedi n'abaperesi ntabwo avuguruzwa. Ariko nubwo atavuguruzwa twibagiwe rimwe,
ryo kuvuga ngo umuntu wese mu minsi 30 uzasengera Imana atari we nyakuhoraho nyagasani azajugunywe mu rwobo rw'intare. Ico gihe Dariyo ntabwo yarazi uwo bahiga uwo ari we, ariko abajenama n'ab'intebe n'ibisonga nibo bamugiriye iyo nama, kuko nani Dariyo bamushutse bogeze icubahiro cye ko kirajya hejuru, yabyemeye bwangu yumva ko iryo tegeko ari ngombwa ararisinya, ariko atazi ko rihiga Daniyeli. Ubwo noneho rero amaze kurisinya asanga yabaye Daniyeli. Nandi zo mpamvu Daniyeli ahamya ari mu rwobo rw'intare yaravuze ngo igihe Dariyo amuhamagara ngo Daniyeli mugaragu w'Imana ihoraho, Imana ukorera yagukije inzara z'intare, yaravuze ngo Imana yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare ntaco zantwaye, kuko nabonetse mu maso yo ntagira icyaha, kandi nawe nyagasani nubwo wasinye ngo njugunye mu rwobo rw'intare ntaco nagucumiyeho. Umwami Dariyo yarishima aravuga ngo vamo, nuvuga ngo nuko yari yahaye Daniyeli umugabane munini akamutonesha kuruta abamede n'abaperesi, kandi nabo babikeneye. Tusoza kuri iki kibazo, ese ubutabera bwa Dariyo bwo kwica abagore n'abana kubera abagabo bakoze icyaha buri mukuri muri cya gatandatu cya Daniyeli? Ubundi nta butabera buba mukuri. Iyo byabaye ubutabera aba ari justice, ariko justice itandukanye na verite. Nuvuga ngo ubutabera ni ukuri kujanye n'ubutegetsi buriho ico gihe. Ubutabera bukaba buzahinduka igihe ubwo butegetsi buzahirima. Ubwo bwari ubutegetsi bwa Medi n'abaperesi abagira iki batazubahiriza. Ubwo noneho rero icyakora amahanga yose na Isirayeli muri icyo gihe mbere y'isezerano rishya bari bakigendera ku itegeko rivuga ngo nzahora abana gukiranirwa kwa base. Hariya muri Kuva ibice 25 aravuga ngo mpora ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa base kageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Iryo tegeko ryari rigikora muri Ancien Testament no ku Bayuda, ariko noneho ku butabera bw'ukuri bw'Imana bari abana babaye inzira karengane. Gusa abagore bazize kuba barakoze ubufatanyacyaha, kuko ntabwo igihe cyo kwica Daniyeli wari ufite 1/3 umugabo yari kubijamo ngo umugore abiyoberwe. Aho abagore ni ku bufatanyacyaha, ariko ku bana ni inzira karengane bahowe gukiranirwa kwa base. Nibwo bwari ubutabera bw'i Babuloni, ariko si mukuri, icani gatozi imbere y'Imana. Nihe nama wagira usoza kuri igice twe gusozeza kuri tuzakomeza n'ibindi bibazo kuri gitabo cyo tuzakirangiza cya Daniyeli mu bibazo twateganije. Ese niki warangiza musoza? Icyo twarangiza aho dusoza twavuga ngo intambara hagati y'iciza n'ikibirakomeje, kandi abera b'Imana uko barushaho gukiranuka niko barushaho gutotezwa. Ariko ijambo ry'Imana muri Matayo 5:11-12 haravuga ngo niba batuka bakabatoteza bakababeshera ibibi byinshi, muzanezerwe muzishime, kuko ingororano zanyu zaba ziri kwiyongera mu ijuru. Niko barenganije n'abahanuzi ba mbere. Nagira inama rero bene data abo dufatanije urugendo rwo kujya mu ijuru, kugira ngo mumenye ko iyo ntambara ikomeye ihari hagati y'ikibi n'icyiza, kandi mumenye ko abantu bose bubaha Imana nk'uko Pawulo yabivuze muri Timoteyo 2:3 ngo abantu bose bubaha Imana bari mu mwami bazatotezwa. Ahangaha ni ukubyumva tukabyakira tukabyishimira. Niba gutotezwa kongera ingororano mu ijuru tukabyishimira, ariko tukamenya ko iyo ntambara hagati y'ikibi n'icyiza ni intambara ikomeye, ntabwo izasibangana Yesu ataragaruka. Ryabuye nirimara kuza turitegereze mu gihe gito, niryo rizasimbuka ryikubite ku birenge bishwanyagurike. Nuvuga ngo ubwami buzaba buriho icyo gihe Yesu agarutse izabusira ibanga ubwabayeho mbere y'ubwo bwami n'ubwo buzaba bugezweho bwibagirane. Noneho twima ingoma ya Kristo izaba ingoma y'iteka. Bakoze paseri, reka tugushimire tukubwira ngo Imana igumugisha ku busobanuro duhaye kuri ibi bibazo by'igitabo cya Daniyeli. Tubwira ngo Imana igumugisha, dushimire n'umuntu yabanye natumenika, tubwira ngo Imana igumugisha. Reka dushimire umuntu agiye gufata ibiganiro byacu akabisharinga ashaka akabipartira akabihereza inshuti iwe, tukubwira ngo nawe Imana igumugisha, Imana iguhire, Imana ikwagure, nawe uzagororerwa ingororano ijanye n'abigisha. Kigali nawe utaha. Shalom shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.